ole zelen news a hianin hemi hi kan hmuwa engpawni se kan chiar phot anga ta hianin kan hriat tur poimo tak te pawh soitel thei in ka hria engpawni se kan chiar phot ange June ni som ni kumsang ni som ni pali AMC mayor larin enga sailo chuan durtlang kong chawa leilai chungchanga hian adika dokpo thulova AMC beina om po wangin ani na puan chwa atul atia hilai muna age zodin sangi zotlang aizolin lei alai chungchanga a phena aizol mayor omanga soi hi thudik lo hul hualani ati heti lai china henin zirtu kan nei reng maya social media henin a post chak le a upload chak kan oi mai zela mi zo mi pui te hian enge thudik chunia enge dik tak jok chuni ti kha kan fin fia ve te po a thawme alo consume tu ma alo share tu te kan ni chuanin tuna po durtlang konga len laia ti khan AMC mayor tan hi chuna lo bom view lo mai theini ama loin rol ve le mel she tha anga lo soi ang chi ang mo hei mi zo ina kan sim tur poimo tak mai ni ti chuan aizol mayor hian durtlang kong chak lama leilai tu hi ami hriat ngai ani lo thu a soya social media lama ama an puna te adarna sat ema wangin age zodin sanga nu ta te pani poin thupa choin anon leng hial nin asoi leilai chungchanga AMC hain rol lo thu soin larin enga sailo chuan dilna hi SDN SM regulation in aphutangin independent body geologic review board GRB in aintika alna peka remti ane GRB member te hi leilung chungchanga thiana big nei AMC mile sa nilo vek ania chuwangin an thutluk na AMC ain rol ngai lova ain rol thailo bokani ati tiyan thil ni na dik tak aron lang chiang ta mai ni khimi durtlang kong chungchanga pokhen larin enga sailo chuan helai mun hi protected area huam chung ani lova protected area sector 1 le 2 in kar omani thu soin h zodin sangi hian bongkon durtlang road half long chaka petrol pump tur leilai hi ni somni pali thali kumsang ni somni pathum khan AMC adila amuna AMC chuan enfein GRB thutluk na siam tura ada ani ati GRB meeting hian hemi chungchang hi thumni angai to nuwa structure thazok duang turin adil tu hi hriat tira adil na hi GRB meeting voi som thum pathum na mei ni som thum pakhat kumsang ni somni pathuma an approve July ni thum kumsang ni somni pathum khan phalna permission pek ani atibok mayor chuan h zodin sangi hian kumsang ni som pasari khan leilai phalna hi Directorate of Geology and Mineral Resources Directorate of Geology and Mining nita atangin ahmutwa District Magistrate Aizol DC trangin NOC no objection certificate anaya HQ 74 RCC le trangin right of way kongkam man phalna hi anei bok ti asoi AMC October ni somni pakwa kumsang ni somni pakhata tranga AMC Site Development and Slope Modification Regulation 2017 amanta ka wangin dilna shan aron siam le chau zo kani atibok larin enga sailo chon in sakle lelai konga nasa takin dan anga malak ania AMC official tepo anha aniti kan hriat puya tha milu lul fal tlem te tu te emo awanga AMC demwak mai zel hi adik berangem state danga anti dan kan soyang hian khongle khau takin AMC hian rorel na kalpui ve tak tak ta sela mipuin kan zawangem mipui te tan a thaberangem mipui ten ingai tu angu atibok AMC mayor dan chuan soita kan khan thil lomom tak chu ni don lo chiang sa heti anga mani enroll na po lem lo an thu vai vir du da na hi alomom don lo ni hemi chungcha hemi zo te point zir tu kan nei ka ti to kha social media han nga tinge kan zia hi adang lam vek zel ataka chuan mai chana in muila mi fel tak tak tongkam tha tak tak vek kan ni anga kan ni nge yanga a mai ro chu he ta kan cell phone phena hian nga tinge kan zia thalo zo hi kan chuat lat zele nga tinge kan ze tha hi kan chuat thei mi lo le kan zo nun ze moi kan ti te khang ze moi tak tak te kha nga tinge cell phone phena kan kut zung tangina
thu a han soi thei china khan mo thu sia ka han po sei china khan nga ti nge kan je hi kan thak tlat zel le kan no chik ve mi mai don ya